Media Koke Donghan Nilihin Pen Empung Mukra Mira Sinja Akang Hon Kajin So Hirjume Pen Ilitum MP election Kahori Lapen Kacharbo Avipin Pen Parpon Rasipini Kechingsi Nili Prime Minister Narendra Modi Lapen Ilitum Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, Lapen National President JP Nada, Lapen Elitum State Law President West Konita, Lapen Dada East Caribbean Law, West Caribbean Law President, Lapen Adok Lawe BJP Kacing Monatun Kanan, Kecing Si, Nilihin Pen, alang nitong hansita me choro par piglo lapeng elitu labangsu a election ho Dr. Himanta Biswa Sarma Chief Minister of Assam alang ni sidul labang type pick ang mo sitame alang ni Ladakh nomination ng file di tarik ani benchelo Bokajan LAC Aridi long talang li apor ng Jepidun lapen nga haragada long Amri lapen Rongkhan LAC long sinabi alang li apor ng Jepidun apor alang li Panta Choro Palpig long lapen ke Ladakh non labangso 6 Dipo ST Parliament Tria Konsensia long Jase Medpet ng Jepadugdun alang li minit si apor usame alang li pahinone pinpen ng arjap tungkip ng campaign kay kiamat sitame jakong perang nagipidun ili tumasiyang Dr. Tuliram Rongham lapen ili tumlong di mahasaw labangso asiyam devolar gololsa lapen tim Caribbean long tim di mahasaw akan sitame nilihin pen kado gobe Choro Palpig lo lapen kaddo kabe nang nitung sitame media ahinten usame nang nitung akopet alam kepali akopet a news kepele nang nitung kaddo la election isek ako sitame nang nitung nang kekuwardo na po nang nitung akang sitame nilihin pen mate BJP labangso tim ahin pen usame atin apan press media abang usam hansitame nilitung ahin pen puruan kupilo lamen Choro Palpig lo nang nitung alam kili ajoyne ahok alam kili ajoyne si pinitarik ingwara trop ani utkejo ani bagi insam jintan separ kono sinang nitung press media hansitame Choro Palpig election commission atau Choro Palpig Itulah election ke link di high fans ini kita. क्या हाई है बांगे लगे 100% और लगे हाईवे लब लगे लादा वोट के पोल का दो बेटा नंग लिटुम हेगलोंग लो के लिटुम लाबांसो 6 दिपो एसपी अपन 75.61%. Laso teng lo pada 6,73,000 upload bang poll kono labangsо teng lo de BJP ke komnai pada 4,60,000 upload bang kon ko posi itu assessment fakta hayi Di mana kan 1% di mahasau kan sitame ili to bane 80,000 upload bang lapen ke di mahasau bang ke 73.30% sudah ke polo dengan bisa Ladakh di mahasau bang ke 80,000 upload bang lapang rumpet bang si 4,60,000 upload bang dong kon posisi itu mana assessment bang cek rem kompet laan apai klang pot warta hai mana Orang sampai di orang sini Ola sampai Ola sampai ni itu apa ke AGP BJP Alliance biar saya blog lo tanya ni tu mereka thong apa sih hai kontribusi ni itu ini jadi pun mereka thong
agriculture nang election sika autonomous state political 244 ka si pinilo si langsung ka yang di identity first step ni pilih kan Lag 244 i alam nangke sudah angkang IMP 3 itu SP parliamentary labangso konsensus forensik di sistemnya parlemen long labangso alam aku tak kelar labangso alam abang konsi ke dia ada mah ini di highlight taking dengdet dan aktif global dan ini atau oleh pelada lang lapu kasot NC parlemen along sistem itu adalah autonomous state 244 labangso alam ke rabjin pen ke pacun dia fancy milik klaim pondok. Asal ke policy position non nang like National Autonomous Council the existing EM for Pilita agriculture in the Gulf masih langsung ke town bang parti lama masih putih Ini lagi ini tumbang actually abang ke cua pantai tu sama aprang tu sama doktor John Turong di sama langsung tu lapian autonom lah forensik di aku tu sama langsung aku kimuk ke tu jadi apa lah parti itu saya yang sudah diisi sama Katutan tak portal channel pencengkok Green Media tunggu kasih ke joy ini kami dan bangkit itu kasih kecengsi itu presiden menonton ini presiden